mafua anga moni na e whai ai oa. Whaai loa mai lo uali i lo whina ngā lo mamanu o maua lo uola lo uali i e. Whaai loa mai ai lau au au. E toi o whalofa ma 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚘𝚒 ni vaenga o le fiafi. Tolu sumo le 1 minute te ai le Julai ono i le tatou ofisa whasalau. E toi whātulima toi le tatou ainga. Ia o so ongone o tatou nanga o le manai o le manavo ngā luenga. Ia wale manavo ngā luenga ni vaenga o le fiafi. Au ni ngalo ia o e tatou polkalami o lo o muli mai le fiafi. Ia walawa le tautoina o le paia ma le mamalo si o tatou atunuu e pei ona iai fatalofa atu le tino keriso mawhai ona pale mai le tatou aunaga nei vaega o le fiafi malo le soifua manuia malo foʻi le tauataʻi malo le ono saʻi tute mafaiva o lenei aso tale i tulai fitu agai mai le tatou polokalame o le faavae o aiga e pei ona tautua mai ai le tatou auaunaga i Amerika Samoa ia i le tina po tofine ana ia e pei ona iai. Au tatou whamalosi lea mo tatou ni vaenga o le fiafi. Ia ua le tatou manai o le manawa o ngā luenga i le anga i atu i maota malawa le fiafi. Whatalofa atu iau au nā le tua. Tatou ainga i lunga o penga te whailangi. Vi ia le tua i le nei fiafi. Naua i sila mai le tatou au tu ma le tatou tusi lunga le tatou screen. Ia tau a mioto nuina i tatou i faatuatua. O se whamalosi nā mo i tatou ne fiafi au ngai atu i maota malawa. O le faatuatua lava e tau a mioto nuina i sos tangata. E wha moe ma whalangolango i le li. E pei o la paulo. O tau a mioto nuina i tatou i faatuatua. O leo o tatou le leia i male atua. Ono o tatou li o Yesu Keriso. A mawhai ona whaawawina le tawaina o le faatuatua ma le ola faatuatua o tatou e le ngata e tau a mea tonuina i tatou a ua saunia ma tapenaina i fo'i le leinga o i tatou ma le atua ona o tatou alii o Yesu Keriso. Me lor whamalosi le apostolo Paulo o ia fo'i o tatou maua ai le taita inga le nei alofa tunoa tatou te iai le faatuatua. Mantua o Yesu Keriso o le tumutumunga lea o le savalinga o le tangata whaatuatua. O le mitanga lea o so tangata ua ia whanofo tupu Yesu i lona loto malona finangalo. Whemaile o le afionga lea tua o loo mita fo'i tātou ma le whaamoe i le manuia mai lea tua. E mwhaila o na tau a mea tonuina i tātou i whaatuatua. Le leia i tātou ma lea tua. Ona o le tātou li o Yesu Keriso. Awa o ia o tātou maua i le taita inga. I le nei alofa tu no tātou iai. Tātou te iai whaatuatua. O loo mita fo'i la i tātou ma le whaamoe i le manuia mai lea tua. E ese ma le mātango fie. O le whaapaleina o i tātou. I le tau i o lo whaatali mai le langi mo i tātou. Ina ua tau a mea tonuina i tātou i le whaatuatua. E le ngata i lea aua tātou mita fo'i puapua ngā pe o upo ale apostolo. Ina ua tātou i loa o le puapua ngā i tupu ai le ono sa. E foli tali tonunga le au unanga ma le tautua al Global Kingdom TV. E le lava yaso e maise o le amatanga fo'i o le neiva yaso. Tātou iai le ulua yaso o le masina lona sifulu. O le tātou fōlaunga whaatuatua. Ia e iei lava puapua ngā mawhai ngata he o mai. Ai whai mai upo le fionga le tua.
ua tātou mita I puapuanga ina ua tātou I loa o le puapuanga e tupu ai le ono sa'i. O le ono sa'i e tupu ai le mautinoa. O le mea lea e ese ma le tāu o le tātou I loa le lei. O le vaenga lea. Leanga o le mautinoa e tupu ai le wha moe moe. O le wha moe moe la lea. O le kirisiano. O le wha moe moe e le mai. A wau o wha malingi na mai le alofa tu no le tua. Io tātou loto e le ngangpa ia. Ua fua ina mai ia te I tātou. Mi ia le li. Whai o e whaafonga mai lo maota mo lo lawa nei vaenga o le fiafi. Tāpena ina I tātou. E le tātou pol kalame o lo lumana I mai. O lo muli mai. Le whaavai o a inga. Na ia mwhai o na whaamausali ina le whaavai o tātou a inga. Mai le ia o le fionga le tua. O ia fo'i o tātou mauai le taita inga I le nei a lofa tuno. Tātou te iai le faatuatua. O lo mita fo'i tātou mal wha moe moe. I le manuia mai le atua. E le isaisi me sili o na manuia ai tangata faatuatua. Ma mausalia I lan savalinga wha le anganga. Nei lo le whai tau, wha alongo, maustai le upu a le atua. A ho mai puapua ngā, o na whai mai le o le fionga le atua. A wāua tātou ilo, o le puapua ngā e tupu mai ai le ono sa'i. O le ono sa'i e tupu mai ai le mautinoa. O le mautinoa e tupu ai le wha moe moe. O le wha moe moe e le maa ai tātou. A wāua wha malingina mai le alofa tu noa le tua. Io tātou loto e le anganga pa ia o le tua. Ua fua ina mai mo tātou. Ni ia le li. Ia tau a mea tonu ina I tātou le faatuatua. A wā na maliu ke riso I ona po e tatau ai. Ina o vai pe ai tātou. Ina o pa'u pe ai tātou I sala. O le sui o ia o e whaale matau. O pui o le fionga le atua mo tātou ne fiafi. O le toi whamanatu ma le toi whangu mo tātou. Ia tau a mea tonuina I tātou le faatuatua. Ina ia mawhai on tātou I loa. A wana maliu ke riso I ona po e tau ai. Ina o vai pe ai tātou. Ina o anga sala pe ai tātou. O le sui o ia o e whaale matau. Ua whai lava ke riso. Le alo le atua soifua. E sui tu langa ia te oe ma o mai tātou uma. Li ia le li. Li ia le atua. Mai la ia upo le fionga le atua. Mai upo le apostolo Paulu. A wai toi na le mawhai o na oti o se tasi. E sui iai le wami o tonu. A o le wanga le lei. A tonu pe wha malosi se tasi o na oti e sui iai o ia. A he o le upu moni e leise se mwhai o na sui tūlanga. I le taulanga wa umon tapena ina I le atua na ia au mai ai lo nānu pele totas. Pei o la Paulo. A ua whaali tino ina mai le atua. O lona lava alofa ia te I tātou. Ina ua maliu ke riso masui o I tātou. A o tātou wanga salapea. Mele sa mole tonu pele. Ia tau a meo tonu ina I tātou I faatuatua. Aisea. Leanga o leo o whaali tino ina mai le atua lona lava alofa. Ia te I tātou. Ina ua maliu ke riso masui o I tātou. A o tātou wanga salapea. Mai lai o le fionga le tua. O le nei, o tau a mea tonu ina nei tātou I lona toto. E le o mawai le malos anga o le toto Yesu ke riso. Na maliu whaalava au lungo le sātauru. E mā ngalo mama ai o tātou e le lea mo tātou wang sala. Mai lai o le apostolo Paulo o le nei ua tau a mea tonu ina nei tātou I lona toto. E le whaolaina e ai tātou e ia ai le toa sai sea. Amene. A wā a whai wale lei tātou ma le atua le maliu olo nālu. Ina o whai tātou mona fili. E matu wā whaolaina lava I tātou I lona soifua. O I tātou wale lei ma ia. Amene. Ia tau a mea tonuina I tātou faatuatua. Mai upo o le fionga le atua. A ua tātou mita fo'i le atua. Ona o tātou waliki o Yesu ke riso. O ia ua tātou mauai
nei le leinga. Amene. Ele aise avanoa o ti apolo. Ele aise malo si anga o ti apolo e mawhai ai o na ia sau e faa leanga, sau e talepe a inga, talepe le faatuatuanga so se kemisiano, pe a oina mau o tatou loto ia Yesu kemiso. Amen. E o la Paulo, aua tatou mita fo i le atua, ona o tatou ali o Yesu kemiso, o ia o tatou maua ai, lele leinga. O lo tu whaapuluvanga o ia i le tu tau matau o tatou tamā o i le langi, e faautua mo i tatou i ia le li. Meila i o le fionga le tua, o le nei whaapei ona o mai o le anga sala i le lalolangi i tangata i toa tas. E le oti foi ona o le anga sala, ona o mai i leo le oti i tangata umalawa, au wawa anga sala tangata uma. Ameni. Meila fionga le tua, wasa i le lalolangi i le anga sala, wo yona Paul tula fonu ai le i tau salaina pea le alo le tua soifua. Ameni. I ia le tua peitai na malo le oti. Na malo le oti ia atamu mua. Na ie moe i fai upule e se fulu ma le tolu. Se fulu ma tolu. Maila i o tala le fionga le tua. Ai le i tau salaina pe a le aistu lafu peita i na malo le uti ia atamu e o ia mose o lava i e na le ang sala e pei o le solitu la fono o atamu. Ameni. O le fatusa i o le amali umai le atamu lua na sawe o mai le ola sawe o mai le mana wa fou ia te i tatou whamela i o le fionga pa ia le tua. Ai le pei o le anga sala le mea e fuai na mai. A wa a fai woti le toa tele i ang sala le toa tas. E faa sili lava le toa tele le alofa tu noa le tua. Ma le mea e fuai na mai i le alofa tu noa. Ua li tangata i toa tasi o Yesu ke riso lea. Amene. I ia le tua o le ia tau a mea tonuina i tātou le faatuatua. O le sauninga o le taulanga na tāpena ina e tātou lii o Yesu ke riso ina i o tātou mita i ate ia. Amene. Me ale fionga le tua ai le pei o le toa tasi na ngasala. Amene. E fuai na mai awa o ile ngasala e tasi le fasala. E ho oile sala a o we ngasala ua fuai na mai ai le alofa tu no le tua ina ia taua miotonuina. Amen. Amen. Vi ia le tua o le matangofia na o le tatou fasol ne fiafi ai tatou tele i tau mawai ne fiafi ta pena me tatou whaavai o ainga mai la i o le fionga le tua mai upo le apostolo Paulo ili fai upo na sfuma le fituanga ili fai upo lua suma le tolu. Awa a fai o le toa tasi na malo i le oti le angsala le toa tasi. E sili lava o na malo, maola, e ua maua le faulai mai o le alofa tunu. A toa ma mea alofa o le ami o tonu lea ona o le toa tasi o ai o Yesu ke riso. Amene. Whapeo na whaasalaina o tangata o malava i le angsala i tasi. E whapea fōi o na tau ami o tonu ina o tangata o malawa i le ami o tonu e tasi. Lātou te olai. Amene. Mea lea, ia tau ami o tonu ina i tātou le faatuatua. Tātou tū mau i le faatuatuanga ua tātou iai. Mai leo le fionga le tua. A wafa pei o na avea manga sala o le toa tele i le ana o le tangata i toa tas. E whapea foi o na avea maami o tonu o le toa tele i le ana o le tangata i toa tas. O lo iai le mea lilo. Le mea lilo o le tātou o li o Yesu ke riso. Na ia sao e toi au mai le ola ia te i tātou. A le fai mai e le a fionga le atu. A wafa a peo na avea manga sala o le toa tele
i le ana o le tangata e toa tasi. E whapea foi ona avea mami o tonu o le toa tele i le ana o le tangata e toa tasi. I ia le li. Aleluia. Fa umala i o le tatou fa soa le nia fiafi. Fai maila i o le o a fionga le tua. Mai upo le apostolo. Na fa au popo ina fo i tula fono. Ina ia fa tele ai le angsala. Peita. Ua sili lava le alofa tunoa. Ina ia fa tele ina ai le angsala. Amen. Mele ole fa bangal tatum tau pu fa puna ilo suma tasi anga ilalu. Mele yo le fionga le tua. Ole nei e peio na malo le angsala. E o le oti e fa pe fo yo na manu malo le alofa tunoa. E le ami o tonu e o le ola e fa vavau. I tato liki o Yesu Keriso. Mi yeleli. Ia tau ami o tonu ina i tato i le faatuatua. O tato manai na o manava o ngā luenga. Ina ia fa au popo ina. Le tula fono. Ina ia fa tele lang sala vai o le telo le tula fono. O le fa tele ina fo i leo lang sala. Ai fe mai le fionga le tua. Peita. Ua sili lava le alofa tunoa. Ina o fa tele ina lang sala. E peio na malo le sala e o le oti. Fa pia foi o na malo le alofa tunoa. E le ami o tonu e o le ola e fa vavau. Amen. Praise the Lord. A tonolo e fa fonga maline fiafi. A tonolo e sila maline fiafi. A o se toi fa manatu le mo i tatou le nei a fiafi. Sa mo le atunu peli. O leua pe upo le apostolo. Le fionga le tua. A ua fa ali tino ina mai le alofa tu no le tua. Ia te i tatou. E ala ilona maliu. E fai masuyo i tatou. A o tatou wanga sala pea. O le mea lea. Ua taua mio tonu ina i nei tatou ilona toto. E le faolaina e i tatou e ia ai le toa sai sea. Amene. Aleluia. Maila ia o le fionga le atua. A wa a fai wa le lei tatou ma le atua le maliu o lonalu. Ina o fai tatou monafili. E matu wa faolaina lava i tatou ilona soifua. O i tatou ua le lei maia. Amene. Au le leile upo le atua mo tatou ne fiafi. Meila i o le apostolo ai le ngata i lea. A ua tatou mita fo i le atua. E maanga ia a. Le ale mea nei te mita i nei tai. Au tatou iai le nei soifuanga. O le soifuanga o lo iai le mana. O le soifuanga o lo whapenau tatou i wola ai le i manuia. O umon tapena ina i le atua mai tatou. O e mita. I le atua o no tatou ali i o Yesu Keriso. O ia o tatou maua i le leima. Amen. I ia le atua. O le tatou manai na ne fiafi. Ina ia mawhai o na whaapua ngati a ina i tatou. E tupu ai le ono sa. Ina ia tupu le ono sa. Ina ia tupu mai ai le mautinoa ia te i tatou. O le mautinoa e tupu mai ai le wha moe. Pei o la Paulo. O le wha moe e le mai. Amene. A wawa wha malingi mai lona alofa tunoa. Ia te i tatou. E le anganga pa ia. Ua fo ina mai e le tua ia te i tatou. Aisea a wana maliu Keriso. I o na po e tatau wai. Ina o vai pea i tatou. O le sui o ia. O e wha le mata. Amen. I ele tua. Ia tau a mea tonuina i tatou i faatuatua. Aisea. Le anga o i ua tatou le leia i ma le atua. Ona o lo tatou alii o Yesu Keriso. Ai upo le apostolo o ia foi ua tatou maua ai le leinga. O ia foi o tatou maua ai le taita inga i le nei alofa tunoa. Tatou te iai i le faatuatua.
O loo mita fo I tātou ma le wha moe moe I le manuia mai le atua. Amene. E tātou nunga o le wha pau mai I tātou manai o le manawa o ngā luenga. A wāl tātou po kalame o loo muli mai. Wha manuia le tua I atu o le nefiafi Samoa. Ia tau a meo tonuina I tātou I le faatuatua. Ta mā, o mātou whaitau, o mātou whaalongo, e tau a mea tonuina I mātou ta mā I lo mātou faatuatua. Po I mātou te maua I le tua le leinga maoi. Mātou whaftai ta mā e te whaasoa e te tufa mai le tua lo ta mao ainga. A wale tua le mātou au nanga I ate oe o lau ta talo ta mā le fiafi whamanuia I lo ainga, whamanuia I tino ke riso. A mātou anga I atu le li I whainga mālolonga le ne fiafi, tu mawatu I ate oe le vi inga. Anga lei oe ta mā I le tofine, le tinai anai au tāpina ina, mātou polkalame nei vaenga o le fiafi, alo whangia le atua lunga le ea, o so se vaenga le li Ave ese lima o satani le tua mai lunga o lau whanau, a mātou tau mawhai le li, mo oe malofina ngalu. To mawatu ia te oe le inga nei maso mai o le whaavavau, e whaavavau lava. Amene, ma amene, ma amene. Ia, mai a tau nei, lau tau auna, Pastor Mike Bureta, te alofa te le mo utou, tātou toi whila I le aso atai au, au ne ngalo I te oe, tāle tu lai fitu, tātou pokalame o le whaabai o ainga, ia ona so o mai leo tātou pokalame mai Perth I Australia, le au na le toi a Pastor Willie, mo le tātou pokalame o te le mai tala lei, whamanuia fwoi le tua I le tino ke riso, mai se niso au nanga, ia o loo wio ina I le tala le lei o le malo le tua, whamanuia le tua le au nanga le lea fiafi, whamanuia le tua sa mola atunu peli. Amene, ma amene, ma amene. Veao, bem se veao, como limais e no mamao, manatsu e fo, ilo uloto, e o fili male ponto, soy manatsu la tafe ngainga na o io e ya oe e muta onolo walofa e pele oe ilo ufatu lo mana o te no foma o la Yesu lea na le utapa eta si faya me mai se fia delio Yesu keriso se muli ia la volo umasai ya Yesu ile amilinga ole wili mawalunga
leao manilo puna bai wazilo pia leliti tai wa etawia ole masai neolanga sasoona fenumia ola Yesu lea na efina umayai le 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚑𝚝 Delio Yesu keriso use muli muli ia o ia lava o lo masai o la Yesu lea na efina umayai le 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚑𝚝 Delio Yesu keriso use muli muli ia o ia lava o lo